abari kuturana akakoko ka siriimu omuri kabarore nibingana 1,657 abashaija nibingana 964 ekirikuta district ya Kabarore omwanya gwa kashatu omwihanga ryona kambagamba obucweka 14 ha 10 ekintu kibi muno kandi twali tuwaine muno twakabucweka 65 ha 10 hatukwija kora tugenzere harurengoro haina kubaro ensonga nyingi ezireterize ebintu ensonga ya mani eringu amakanisa gataha gakingire n'amaramizo gataha gakingire habayireho obutabamuko bwingi mu maka abana bengi batuwaire enda amasomero kandi cyaletereka nakahuka kweyongera muno kujanjara ebi byagambwa ahakwijuka ekiro cy'akakoko ka siriimu omuri Fort Portal okwayebemberwa ekitongore kya yawe ekirikureberera eminyeto erikuturana akakoko ka siriimu omusajja kuzoka ngo ali wakazi ali omukazi ali hansiye kandi kyagenda ngo nokuka habikorwa eby'abantu bakuru nosanga ngo omunyoro nuwe natwamu barambasora kosakapira rundi kibakwija kakozesa hotspots nagira sexual kufiringa all those condom dispensers kuramba abantu babasomesa condom basibasabata tatuwa kwa munyorero na expiry date takuwa tufiringa those dispensers kwegesa n'abantu ko kuwanzikozesa tujja kuba tukendizeho tunga tuliza kwa munyorero kutunga Alex Ruhunda nagira ngo kumaraho ekizuba eki bine kutaho enkiiko mu byaro kwenda ngo abantu bakamanya amakuru agarukumara agakwasire ahandwara egi no kugerinda omuganda makuru abebembezi ba district ya Mitoma nibenda abarukura okurwanisa akakoko ka siriimu mu ihanga bongera mani omukarwanisa ahabwo kuba nikeyongera omu district egi byagambwa aha mushomo gwa siriimu ogwaba aha district Mitoma. We have 150,000 people. They are there. They are in the community. They are having live sex with others. They are having HIV.